düştü. Uzi'ge apa? Senin doktorun tükenmedi. Kaçandan beri doktorlaysın. Tuğsan tuvat elek, emdik içe. Apa, balanızdı bir bayınsağa görün dep aytıp koymadınız. Gün ölegönünüz ölemeydi apa. Benim balam sana çürk öyle doktorga bargıday. Törey albayım. Kutu yakında öyle aytpaysın mı? Құттықтайм, балалы боласыңар, 8 жыл болып қалыптыр. Ece, şunap mı? Шүн. Ece rahmat. Rahmat Ece. Рахматты күйеуің айтасың. Ece, rahmat Ece. Mirgül kayda? Köçöge gitti, köçölü. Doktor aparatıymış, çak düştü. Kuday bilet kayık aparatın. Жақшы kadın tamak jasap uyda oturar. Anın uyda oturgusu gelmeye kaldı. Çankıldak, kayaşa söyle. Nımtırabay, katınыңды başkarıp al. Erik. Kanda Erik! Kaya! Apama kaya şahit! Kıyım var mı kaldın mı? Mınak sana! Mınak sana! Apamı tavat boy! Yeğen gözüne görünmeye kaldı mı sen? Mınak sana! Mınak sana! Mınak sana! Sana beni gelsin bu! Öttüresin. Oy kokuyay. Gözünü de aç. Şunu görmeksin de kokuyay. Ey balam. Iskoruyu mu? Ha. Gelinim tepkişten çıkıp es üçün jogatıp koydu. Çekava 9. Инспектор Макмусаев отам. Alo, nöbet bölümü, группа жеріңіздер, шаардык больницага травматология бөлүмү. Так, күтүңүздөр азыр тергөө ыкчам тобу барат сиздерге. Күйөөсү катуу токмоктогон. Сол тарабындагы жаак сөөгүнөн жаракка кеткен. Эң өкүнүчтүүсү боюндагысы түшүп калды. 8 жумалык. Сөз көрпөсү. Саламатсыз ба? Ақылыңыз жақсы ба? Жолдошыңыз денсаулығыңызға озалы келтіріптір. Менің еш мындай. Жолдошыңыз мыйзам шегінде өз жазасын алады. Было! Тур! Sen bayağı olurlar. Kettik tergögü.
Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 75 беренесине ылайык күнөөлүү деп табылган жаран 30 миңден 60 миң сомго чейин айып пул төлөйт же болбосо 4 айдан 6 айга чейин түзөтүү жумуштарына тартылат. Жазык кодексинин 144 беренесине ылайык күнөөлүү деп табылган жаран 220 миңден 260 миң сомго чейин айып пул төлөйт же 2 жыл 6 айга чейин эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Жазык кодексинин 138 беренесине ылайык күнөөлүү деп табылган жаран 5 жылдан 7 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат.